a jolo wonduju matin au bini wango metar paluok and waberi chandek. Chow ki jolo panelists matie kan what kira dit po kilama joli. Poi bene. Yeah, okay, what Lady Grace. Poi dulu ti wane mego obi joni Jolo mego bene. Team one wayero caro lo chiel ma walogi ye kon wadoni ye matut. Caro lo man ani gwok ma dako bene mako de. I don't know. Caro man church do look at one actually economic forum. Ma gen wala gwok ma dako mako le chidum. Good ka Jim log ni watching inero ge ginero dani ginen tiga team pen kay nero kong log ma yokum anyero kimon koni kagu ponye si tu ginen no kong yod da do tino ge bene do kong yod katu bi no mena si tu laro ki od ya to we que ti yo kede si mono bel la nyum me ciel kidong me ario ne cham ti ya chule ma tek ma da si un pol gin madano ti me ro belu charmo go rio dur ai ni minyo dur ko si tu ket boy come si tu rio shot si dong ringo dur ne chao kan no cái bên đông uống nô xỉu nghèo mãi cái đó mãi đọc tôi đọc cả một khen khi mình một đưa liền gỗ rồi đã nó rồi cái bè như cái yếu mà cha nó plan bên cái này là nhìn mi ngò một trạm thì bên này quẹt gang ngô bên bờ khu cao miếng gang bên bờ khu miếng nên đi gọi plan là nhìn bên này donc chia email cái chicken la chen ma tiega yelo toile bulu ke jo ma put mo ha pio de yele e kendano me Uganda ma actually toile Uganda bene you know ni dano ma tie gom nyong mo ha pio de ko bi du ke de pe tio percent piera bero ko mai kin gero no tie mon bene kare wai mon ki cho nyora nyera ke awobe sidum inogir waket dong ni rom sidum pole anyera ke mon you winyu le pachan twal you te no winyu le pachan twal sidum in tan mi ket inena nyim ngoma mi ke te wek ti you betie we're gonna team of betie onyo betie kidum karma game actually economic forum chake in 2017 you know go back anelo ne ni tiga team ni mero mo magen wak nyok ko taw ni team me bene you know go ne no ni the chak karma ke jaw ne no ne mi no ni mon tiga don biya shara ma ka tinim mon marom mia biko get no biya shara you know ni you ni niti the direction maga kare yeah donc mia le kon ko ge ya wet you know me depend ka mo age chan si bene konyo konyo adge konyo no tero ge donc mier ben ki nen kama penalty ye yen kai nena nyim kai neno kama penalty ye si where you beni koni
Magamo yo ni parlo ba chui ba ra ti pal chui da ba da ma gua pal mam we pu da ta ta ko ti do da per ti ni mi ri yu pe bene ti no ni yo che da con bene ti ga ti ne ti do we ni do pal u tar yu ni ni yo ka ti ne no ni no bene mese e de ne no yo ngò mo tin we gang mo ben ma ku ne no me kam pa bi ni ti yu bi donc bu ne no min yu be we down ti kan gina chen ma mi be ti ene ni te ke bet ka chat ngom kai be ka chat ngom ko ni en gin ma mi ko ni ni no don pe ti mon lo ma che le ni tam mi enu ni mon ma ke no ni women's task force ma le tel wi go be rosalba yo ni no ka de tam ba go cho be no cha le bot broch pa yo ma Poi gen ginero, no che mon pol ma da. Yen mon en ki were cha kan no che chuk nga e chat gen mon no e non cham. Du gang no yo charo ngom. Ci don do mon mi be ti duan. Ni lo me ngom. E charo ngom mo ki ngegi. Dare du diru caramel be tie win ko ba mon. Gube tie kage charo ngom. Wek kara yu yeri ke chat nhiều pe ke chat ma nge ni ka lo ma be gu win don mon ki no ni lo ma chat ngom lo yu ke ma na ki no mon un no nge yu son ni gin gi ti da gi tak ma dai lo ma fu si fu be na tak ki no mu ka ti ke tam ni mier ki you lo man ma kai le mono domo ni domo no ma kwa sustainable agriculture sustainable agriculture mi ni yo kedi bit ki pur ki kweri ento mir you but pi mir betie charum irrigation where ki pi betie we kon cham me do um you be en bene you wuje me mo ma gok nyo ko nyo ko ri charum kai tigi dam mo ma na kenyo nyo right no chi ye ti trar ko ni bene the idea of sustainable agriculture ma merrugamento den matek wege kon ko mon ma no gi mel ni fu wege kelbe dong wong nyo ka pi o no pi e mona tam ma pecado kele me kon bien e da ni kilo wong nge kele chieng bene bi yen ta ko tan ma twer bal cham kilo kap kai tigi yen ma cham go meno ko nyu ko re wa o pa dak mo no tie man e tam mana dok ma ana wa chimi ko ana kat kele sino ngara mi lu panelist mo kan ne ni un ugam lok man ni gwok pa dak benen ma ole sino mi benen na dan mo wok yo o ne no tiga timme yo kan yo we ai gang amir ko mi bo la dit por kalama Okay. Koyo no tam ne kong main speaker guloki. Ento kita ngok luonga oni. An kin manen ka topic ani ti ding ba. Ke wajini gwok dako bene mako le. Historically kita na tamo kere ni uchape pian tutuale no gugi magi peru pacho. Gugi macho ene gi tergi kadwa. Sidong o karmo madong kinoni gwok magana madako bene mako le kara
si atamani loko chaka kiti noni endo komberi kima dong kitiyu kere ni ene dong dano tamani uberu lokum women empowerment pange ka da dong me women empowerment no tie kar chani tamani char lok ni ka ki wajni roma ki women empowerment taraj kid marange kere no yang gene teach chalo teach por ma ini wajni ma actually am teach on role ki teach pa mon pa cho no yang ke poko neatly ma kita mon wajni red line ngan man pe ngol pa la wore teach chalo i agriculture mon uno cho teach me pu gen gi puro porro ko kong wi ti ka dong mon bini long me do porro ki kayo cham mano do che mano rol mano tie si uno ti pacho ke pa mon poke o chalo ti jokon mano no pa mon pe ya ne ki chai mon ento in kitenan ka ne ti pa mon ene ti ka i gene i le mon gi lo domestic science gene lo jokon yang a chon cho ben ki chel manda pe ngol jokon ka ber ka ber oteru ni baler me oteru no mer department pa mon ki kom mon gi lo gene gi tiyo jemi di me oteru inde no ma cham ka ken so po ti pa dan no cho ke da ko le cho ke da no ti ki po ko local culture pa wan chuli kom karni border line ma ki ngol yang ke choi chon ni dong ti ga lokke ma da chalo nen bot muni kai tedu professional tedu kita ko mere tieni po le ilo pa muni cho era tedu chef gi kono na ge no po le cho ma ka in ku a ki culture me o ma Africa chani nen o yi tiki long mo da ti dong jemi ne du dong tika rupe ko boda me role no mi cho ti ki mon ti ko me dong te ding ma da a ye ben ni mon mi ro ti ti mo ma cho ti u ma yang yo je mon ko ti ni ti ma pol ma mon ro ti ne ma ro to kel kono en ti office gi ti mo kana igi ko me ro ne mon ti juju daktari ba ti mo ben ti wa engineering building construction king o ge ti anen wa ni topic ni ma charo wa ni gene gwok na ko ben ma what were going ni women empowerment role padano ti ma yang ki tuono mon no mi ru chak ti ne ka ke romo ti ne si anen gimo mara ki ni petie an tamani gene ni kong awek mi kumano na ka bidu yele chen do Ana poi ritual. Ata me waji ma bebe ne kita jam chon ge po ti cho pa cho ke pa mon nge ti gi cho pa nge ti gi okay amir bir bot mego kong eno gam look in the bene lo ke bene dong ko le bu lo ko cha lo ke bene nge na ke na do a po da no di ma ke ti ga wu nyo ka na no do ta ko do lo ne gwok mo mon bene ma ko le a chelu wa ka ka ke na ne la ti ko lo ni yen ke po ka ma chon no lo a nya pe ke ye ni kwa ne ya chelu ti a ko ye kwa no ti một ka ka mo ken ko ba twa la nya ki ka kwa a chelu no a nya ma no ka ko kwa chi ku cha ni một ri a nya pe no ka ko kwa be a nya be nya ma kwa ba ka dong chi ko bi pol
gang pa jumu ke na nya yo wa gang tie mai na ni wa gwok mo mon ben ma ko le kadi bet ti pa choke ku ja gang gi ben pia te no ti mu ki mo ye bon mi ne yu bon nga ne ti mon pi gi te to twal do ko gi ben te me gwa ko pa to twal mon en ma don ka ki ñu ga gwa ko gang wa gang gi wen wa ko gang te ene wan mon ti mi ro war ma ti ti nga ki nen ben ki ker ko mon to gura ne ko ber ben cho war mon to twal yen da ko twal ko ni ko la twal ti mo pol cao quang thịt bên nó em nghe lên nó ngà cái này đồng bỏ này về ra quên chỉ mà về được phun bên war đồng mà rom chỉ cha lúc em đi tiệt tiệt ya chưa đi tuan ni có nên nó qua cả đào bên mà lê ba cái này còn chạy chả đào guốc mà môn cùng bên chỉ cả mà lê mà đồng nghèo lời của cô mà trò được lúc cái tiệt cái đồ này anh nhớ cả mang cái đồng tiền như tôi thì mà phát cái đồ này em nó gua ka da ko dua dong ya betul tak ma pate dong pa cho mo ya dua betul ka da ka cha ni la ti tak me ne me ke ni gua ka mon be ma ko le en no u do ko don ikom pat te ba do do ka dong u per ke wi di de wi mon u wo cho be na cho ye wi pa gang cái ti ke ni cái be ri ni tek cha lo nga ti che tek ba cho pia tek to twal dan ben luor gange ka chwer tie yo o ti ti ke la cho ki nyumi da woro to twal to woro in en to ka in ke ni kari tek tel nga ki chei ni petumba ki ching ki lok duk da mo ke petumba chai mon kai ti ke ni ka chwer ti me la ye la pe ke woro un wen ki woro chwer ki woro in ben ni ne chi mi ro ki ket gen ma tek ne ko mon o lega pero que digi yan gurme auto wen mon lo ti am bene kon beri ke porro gan ku no mon ti ka bakke ni bak mier nen ni lo ti am cham mier nen ko na to ti mo ne ki lok me cha ngom eni mon pe cha ngom en to en cho ye ku ti am cho ye lo cha ngom tu kwa ne ngom ye ko wa wan wa ti ma be wan ka ka ti wa ti ma be ngom wa ko ki ngom pe ki charo kari ka mitim ma yang dang cher ber ku ni ngom no pe te u ti ka mo ma en ko ji ke cham ye chi lo ngom nier ku lok ye ma tek to twal na ka dong kon ber ga ma to bir ni wa ken dong gi nong ngom a chu be pe ki ngom chi yang nang ku cha ko pe ku cha ko ber ku cha wa cham ye mi du jo gi ke ne tie kare ka je mi wen tie kare bi u ma ye wi le me ngom ta ngom mi ni ki nga ni wen dong ken wa ga ot mai ni bien da ti la ti ti go do ka be ka ma ko ye ti lo ko ru ke lo ni mu mo mon ba ma ko le be tu kwa wa po ngo mu ti ka te ne ta ko lo po ngo mo mon ti ka te ne le bo ko be tu twa wa ni ngu yu ti lo ko mo po la lo ko mo po tu twa pe a po ka ko ni dak ti ti wa ka mo po tu twa ana po el tal mego ya win you know pa mego me tal Lady Grace sabiendo bore apoya por lok mer dong an ma lok ke cha lok ene mer ne gwok ma da ko bene ma ko le ne gonye mer en ke ta bene ke pine ne kombede ji ma pol ma mondo cha ko timo ne duong cha lo en mu we lok ke bia cha yo ma papa cha lo ka ngene ni chok gulu mon chok gulu ke mon ma tek ma da ma kombe gene ge running pole chok gulu ka yende re tero bene lok me gen ge luona war gene lok business ma ke chere i wilu jemi wholesale e noni mon bene duon ye ene ge timo ge gamo jemi ka mon ge bien ge charo ene bene mon ti ye kiri dong en lok me gang kiri ya churi ma chon kaka do kaka pun kaka wen biru kaka pa cho ke ken kaka cho ene te ba borwa kin la kwala ke bene tie ma kaka mano da ko bene man mano
men gwok ma dako ki yam bene chon kar mo ne gwok mo be bene tung kiet gum gwok ma dako so le ma gena le ma dako bene mako mira gwok ma dako bene mako le ki dong ko be ka ini neo gang kuja kiet ma mego ben wajani du te anyer ma kien kane ki kwe ni madam gai mo kena ti gai pa mon ma dong ko be eno chak ke kar pa miem ni pen ke mier be ba dong ko do chak kar pa miem gai mo go dong mane yo be ka ngo ka loye ne gena gi wigi gang guti mo jimmi ko be be mon ba chero gi nyomo wa nyom ki lo tiano ge nyo ki wedi gi gi nyomo wa nyom gi cher gi penyo wa ke ma dana be no mon nyam pe timo gena kuma ko be mon be dong timo so mero jima timo ma allora me wi lobo kedo ma po jima ne be no mon tika timo ne ma be ma da mon tika timo jima be ma da ma loye mo kena ke pa mi go waje ni wacho mon tika timo jima ne ka dok ti ko ngo mon tika timo ne but kid me gufu ki mon we mon tim jimi enone ene yemi ano ke nene ki konyo mon pien mon ka ki nyoti ki yo timo jimi pien gen wigi gang gene wi me gang ka ki nyoti ki ken mi timo jimi ruti anya matione gi chao timo ne mabe ya itio mabe pien kir botwa kene wa udilu kombere ni timme udilu ruti anya magana be dong gitikere magitika timo ber mabe so jimi mer tie matika time ento gema tie ye kiet me mako chingi mi nyotigi kimet me wak bungo wak butem ene ye gema mier ki pon ene mier ki kon ko ki nong mon mu kene mano gitiki ker gitiki ngej ken me ngo me juli lo tera nyanyo lo tero mon igam kiriki dog ti dog lo elsi ki kombetare ne wa elsis ma mon bene tie councilors ma mon bene tie so ketje ma ko meno ene mier ki mede mine ne ngo ki wer lo tie mon ki mon mo kene ma doni bu wero jim eno ne udong bot ge apoya pa biro well. Yeah, I'm going to be long chen ma kalama la dit kalama wal. Look man me women empowerment. Ma ala me lo penyo. Gina ngo ma cho twero timo ne me konyo ko mon. Pange kay kalama ra bodari Look, any man women empowerment about one down mature, we are not the only guilty party. Pian kere about muni kan history net ye uri karmalach UK kan monma kilongi dong ni suffragettes. Ere guchago movement in about 100 years ago. When any rights per mon pacho mon should be given more rights and more role to play in society down to the bedroom. Till when you ni uter karmalach kumberi dong kitinan kereka UK kan monti ikitij mo ka ken giti the parliament giduong key offices ministries mati ministers be duong mati kitij mo ka ken dakta mati kono ngo dong giti ma roma legislation be te kan ma equal pay act muchara ma rom pacho pa mon equal opportunities commission benetie ma ter ko ni ka in discriminating in either because of your gender, your race, or the makumeno. So muni bene came a long way or stage makumero wano nano gini pe watam ni kany bene no yang nung tikiti no wachono gen bene they took a long way to come. It's nearly 100 years of movement. Part magubino. See, in Africa, are making a lot of progress. Around faster than
kitma muni utero kere karma lachi sidong anena wajini gina empowerment for mon tika progressing ma be rol ento limit me jemi di jutie pianteji mogma la chwija yo uyabu pogo iwa role mogma la chwija yo pogo iwa chalo gwoko lutino mon kikane tigi chak ron me ki lutino babies la gu gena gu dong ma be ngo meno role mano gore do me la cho pero le ne timu makar min latin basic things kid ma gwok latin la kere megu ene rom tine ma be ma loyo jema kumeno mier peke cha ti jema kuma waromo timo ne ma equally ti jema kene ma no tie upoke chono no la chwejo poko what timo ma part it is not competition and so beru wachi gira kopulu ki kongoa la bon arachel konji doko peka ento ka genario wen ci gin ma mer ku timme so wan danu bene cho ke mono beru ku meno so kan gi bene konji peka la bon mon so together we can do gin mano la chweyo yobugam mero uchweyo wakere ni mero wa tim ilogo ne anen waji pange ka gam loki moderator I got my back. okay Ruotu tika winyo tika winyo poi bino ajudi apoyo tutwal yes yeah why not here look come Charlo man ni gwok madao ben makale lagi kay gamo kun ipore and Charlo ke kadong wamero wi la new to give matika teme in real time yeah okay ana poyo dano dichu Charlo ni gwok madao bene mako leni machila ana tamo ni bene ni bege kwanyo be Charlo kino wajni gwok madao mako le pien ka yini neno ikitwa machalo wana chuli uno watamo ni mon beo bet pin tutwal diemiti maduong magen pe beo tim piene ni pigitwero timone eto kadong dago do chero timo gin mala cho timo la bole ga dago timo ton chero lumu chuba nyiri chi actually wuro way daga yeman negule manyiri ni gwok madako kara magole adaro pe gakde kum gwok karo dugi kum dano do now any okelo gin matin wano tika logoye chalo changing the gender roles tutwale kumalo kany cha dijo ana winyo dano ge wajo ni lwen mao bino eni okelo changing gender roles mono nyomego chako tiyo tich mao no cho ayeno tiyo tien loke bene kay penyo poldano gitamoni pien pole cho gen guno awano guto kar milwen jomo kene wajoni ulogo kit cho wego piete wimon wege chani megeti ka kemme ki jemi mapapat maono gen no pino gitimo ana mero miyo man macharo la peny ni aloga kit mitik ma mege chako tiyo ne kun kar chano pino gitiyo ni tie machala duki mi lwen keje tie machala aduki mi don lobo pien anatamo ni globalization ki kiti eno bino ke jemi maduong machel ubino ki ngoma ine aka loye the women empowerment under women empowerment cheko bino ma wero mon gitie roma kicho the gender equality the equity ka ini neno i Uganda kany ka walore lokom ngwech i Uganda long wi poe kuma aya oberikin jomi achake mekelo medila i Uganda ma ka ini chero i archive madit mitugo nyomi sports ini no nya ya te kenyo
kadong dako chero ka piem ngwech level malamal kume no mero kero ki mon mokene mi chero bene ka piem Mario kay chawa ni ini neno ka kibino ikit mi neno rieko mai vidano determining the IQ inoni in most cases mon IQ gitila mal tutwal owero pol jimi dujuma miro tam matut kay keri mege ye keri mon gen gitiyo mabe loyo cho kadi kayini nena kit mitik ki machine la bole ngwech ki moroka ichani if I'm to hire a driver I look for a female driver ano mego nyo latin nyaga ye ngwejo kwera karamo karange ana be hiring a female driver imagali bario kya pawi abichel niwo imagali bario ki piera rio via deck pity accident mo ikan muno complain peke kome and yet man of no pino wa hiring driver enoni unatino ki a male driver makare duchu no pero ke ken wajo ni ngwejo gik pa bono kar watiak wajo no tim gine no chero timo beyond wanu moro ka cha wegno kiti ter for repair so mege nyomon gitiki diro kidong kire moni magen gi kere ti choko duchu ne wego gen they stand alone ichane ke neno in the judiciary Uganda megetiga taking up higher positions ma pabi beru surprise ka winyo ni langol ko madiet mi Uganda mo bi leyo ka kaman o bi beru dako pabi beru surprise pian gidiga kwan gidiga nyoto kero gi ka obine kit mi ngolo kop ma wego gin gichung ati don ka ana dok chien ikitwa pengono wawajo ni jemi mokene mon be potim tije mokene ma wawajo machala duki mi woro no waworo mege tije mokene ma wadugu ma wawajo machala duki mi woro pien no waro dugu wo la bole ga wawajo ni ayuere pe chama mon bueno pe chama mon pien chono neno tiri tutwan tidong gitaw ne ka dako dawo roy da kay chien dong dugu nako tutwan so tije mokene wano tuono ke mon pini no gen pegi twero timone but piane watamo ni wan be wanong moromo wa ka ini neno tin eni kay chero i talo well kama kitika kwenye iye mo Uganda ibi noni pol machines litina nyera yetika operating ka ini chero i Amathion i Uganda kany kama gena yigitiki fam madit loyo noya inoni tractors pol ludoyo ne timege kidetina nyera meno nyuru kero mamon twero terne yes watwero wachone ni tijemi mokene tie machalo gore ku mon ma watwero riye la bolle kenen dako tika donyo kaneno kwene chamo kene geo entimo jemi maduong we I remember ana kwano la yibi kole ma la fonyu ma dako bero nyiga chele kan wen bero lo fonye mala cho an teacher waja ni kelu lo fonye maduong igan kwan duoko rom mi kwan no piny pian kaineno no nyoro be go beto gang kone dwe adeka bichel kainen tie chane mi yor kume chamo kene pi bero be keng fony kainen chamo kene kweno bi chake chamo kene tere marach keng fony so tije mi mokene matio kiti madong rubaro chwe wadong kere ma wego chamo kene handling bero tek ento gwok madako magole pitie gin mo mai chawani ke waja ni cho ke kenena twer timone izela anatemo scanning my brain okwe pano ichani wano tiki company mo gulo kanyma gien gi guru wi ot lugu wi ot eno bero mege mai chani gitika surprising dano their work is superb the best painters ke gulo kan timon go yobo group mamegi magu registering bot gamente URSB magien giena yegitimo painting dong mabe loyo pol odi madon hotels madon giena yegitimo giena gi painting ka bene ini nene chani pol schools magulu ichane 8 teachers eti mege gulu senior megu
secretariat megu, gulu high school megu, gulu primary megu, demonstration megu, schools maduong mega yegiti gatelone. And complaint they are doing the right work and results tikanen. So by the fact again go bino kanyuto kerogi ukonyo totwal baramire bena wat ni ti affirmative actions magamente mi Uganda ukatikere machero ka confirming charlok machwele wajo ni gwok madako makole pien affirmative action ni la bole de 1.5 points makemiyo yelati nyako mupenye senior 6 weko donye university ukonyo weko liti na nyira maduong rida gubedo kikero mi donye university makun no gamenta yino chulugi kod affirmative action onini umedo itgi kero affirmative action mokene owere chane ka waneno tela tiki provision mati solid pemon la bole district women councillors la bole district women member of parliament minority districts o wengma Uganda no gitino ki mege mano tiaro ka representing gen i parliament mi Uganda then ka in bene neno ichade structure pa LC1 pi wun mukene ma wunu tie UK pi kamokene gamente mi Uganda inge mwaga manem tiaro pa twero bikone oyobo ye pa LC1 mubitime ni ando Pierre Rio via boro ento diri kibi yero women representatives women councillors mi LC1 kibi yero gidiri is purely for mon mabene any privilege ene kimiyo ki mega yeme yero megelu wedigi michung kwedgi now mon ene kake yero gi tichengo kinoni mona yedong lo mi tam kilo nyak tam mabe loyo magien gitwero kila loga mano wero kabiru moni no don so mon ene polebi none kibitero gi in the council mi loyo lok miriotal lok menywako tam tutwale issues of domestic violence gin kemeno kere so wabi neno gi in big numbers actually numbers gi duong loyo numbers pacho chi gin makuman umiyo kero kimono wego they are on top of the surface ka in neno in leadership and representation they are in on top kidong watigi je mokene ma wakare cha chon kichon unodong ki nyebo ni tik pamon maka yini neno the perfection is superb wero ka ana neno dako matie katiyo tijmi construction tutwale finishing finishing eti need actually chon no la fu ot no ber dako la chome chwe ot guru wie dako dong fuyu ma en diero eno ni kadongo duoko dong e kiet mi mono ene wero tijgi beru mabe tutwal kidong atamo ni the UN charter those other resolutions that were in many of the international engagement ukonyo mege mi ilogi malo wero gen giti mabe meno briefly gina anatwero metune but in a nutshell mege nyomon tiki keru maroma kicho itiyo tichoko duchu ma wero gen giberu mabe ichawani they stand a bigger advantage in the employment sector kono do ni gen bene dak gitimo vulnerable gen giporo ipero chamo kiken pien wilobo yelo gi kama duong wek ini nong teach to twale chalo borwe Uganda kan kama sexual harassment is even not clearly defined inoni litiana nyera woro through a lot minongo teach but we UK latien nyago mi aneno latien nyago with admiration nyogutu dul kome mo kene la bon permission ma mege ini cheri buch eri Uganda kan is normal ma inoni the practice is all over ma weho latien nyago ki degrading and totwan so gen ge woro through a lot sexual harassment kidong kaguno teach chamo kene kama gen ge bere yepe be totwal pi yoro kongi ma weho gen ge beru jomano chamo ken no pino ge fitting teach mo kene ki chamo kene wa jemi mabe gen ki supporting ket gi I dog teach inone gang teach no pino miyo yetgi ma for instance kenen joma geti for garbage collection chalo anene the city
mege wa magen gi konyo lok mi cleaning yo council pitigi provision mo mabe yitgi pien jo eno be group overall mano gayon gi yo wero pigi beru ki contact ki jemi mano kelu no gore komgi ete nono guru en skat gi logitindo chamu kembe ka choko yugi gi chingi a lot of things ma inerno tino ka ketu kwogi ka kamano pino be issues of rape futila mal tutwale komege kili tiana nyira mainoni cha wenka yene chere police cases maduong rida matie ti jemi marajo tie ka time but mege nyomon nyole tiana nyira gidigi kero maroma kake miyo yet ki space ma wero gen gi twero beru ki kero mi nyutu kero ma meggi ki diero ma meggi itiyo tit money ana poyo tutwan apoyo tutwan yes atam no being on the caro we comment from viewers tiga kate kere kitam magwak kiti log me women empowerment kati kai tigi tam gina ngoma miro ke team itwero team ne mi ne bene kidoge ana awinyo tam mage wani en mon gen tigi iporo pier tekotan kidong log me sustainable agriculture moro gina miro gamento ya bwange yebe o ko migo itwero cho ine bene tam ni wek kwan so Lady Grace koi kwan no kong duan palwa Ramo keto ne bara need somebody me kwana ne. Muse ramo kwana. Okay. Okay. We're talking about Lino Gomic. Good day, everyone. Our topic today is fascinating, one based on actually proverb gwok bene, which literally means even a female dog can catch animals. Gikumero. oh boy Lino yeah Lino again. At first glance, the proverb may sound simple, but it carries a profound lesson about human potential, equality, and respect. Yeah, I agree. Oh boy. Medicare Lino Gomic. In traditional Acholi society, hunting was often associated with male dogs because they were considered stronger and more aggressive. Yes, Kirana Waiban Karen. Yeah. Kare. Then originally, no, Le Macho Egichwal Adwa. Yeah. And then Lino goes on. However, this proverb reminds us that a female dog is also capable of hunting successfully. It challenges the mistaken belief that ability depends on gender. Yeah. Boy. Yeah. Lynn Gomez continues. The deeper meaning of the proverb is that everyone has the capacity to succeed, regardless of whether they are male or female. True. Lynn Gomez Medicare. A person's intelligence, courage, determination, and skill are far more important than their gender. Kakare. I mean you look in a person's intelligence is far more important than their gender atamu gina chen mamir wa uneno bene gender is God given, you know. Yeah, which it is important. And to give my conyo to 12 any year. Intelligence is important, but confidence is very important. Pamir wa benka kato migo ping, mir wa yilgi, wa meaning, wa ying chwingi, wa gube ke confidence, ke motivation, near 12. Yeah. Okay, Mede.
Yeah, and Gomik Tigamedeni, we should never underestimate someone simply because they are a woman or because they do not fit traditional expectations. Yeah, Kakar Puri. Yeah, Putikamede again. This wisdom is especially relevant today. Across the world, women are serving as presidents, judges, doctors, engineers, teachers, entrepreneurs, scientists, and military officers. Again, Kakare. Yeah, da Roma medio Kenya ni kombedi kita technology tika bino kede. Cha kana da bon be da gi mako teach technology lo you want to da then the era of computers, the eras of things like tika bino chala artificial intelligence. Bon be da cha kan gi ra teach ke lo be cho pen. Yeah, Lino continues again. They are making groundbreaking discoveries, leading organizations, and transforming communities. Their achievements prove the truth of this proverb. Capability is determined by talent, commitment, etc. And Yeah, confidence, yeah. yeah, not by gender. Yeah, got it. Gomek continues, the proverb also teaches us as an important moral lesson. We should judge people by their actions and achievements rather than by stereotypes or prejudice. Kakar. Gomek made every individual deserves an equal opportunity to demonstrate what they can do. When society values merit instead of bias, everyone benefits. True again. Boy. Yeah. I wish there was merit in Uganda. Okay. In conclusion, in conclusion, the Achille proverb, even a female dog can catch animals, is a timeless message of wisdom. It encourages us to respect people's abilities, reject discrimination, and recognize that continues. That and Excellence can come from anyone. that excellence can One of come course, from. Lino, Yeah. South America together. Pyramid again, whether male or female, young or old, every person has the potential to make meaningful contribution to their family, community, and nation if given the chance. One of course, Again, he continues, whether male or female, young or old, every person has the potential to make a meaningful contribution to their family, community, and nation if given the chance. Thank you in anticipation. one of course. Kurt Pavitek was one of the greatest scholars of Acholi culture and oral literature. He believed that Acholi lo- lokmekwaro, are just clever sayings. They are a storehouse of wisdom. God, all proverbs are real. On medical history, Yeah, philosophy. history, philosophy, and moral instruction. Yeah, yeah. Yeah. Okay. Gomez again, through his writings and research, Okot Pabiter argued that proverbs preserve the actually worldview and guide people in making sound judgments. Yeah, got it. Gomez continues, some of Okot Bitek's key ideas about actually proverbs include, Include list, Tigabino. Proverbs are not
Okay, caro. Manyan. Proverbs are not owned by one person. They reflect the accumulated experience of generations of and represent the voice of the actual community. Yeah. Proverbs are not owned by one person. I think it's a repeat. They reflect the accumulated experience of generations and represent the voice of the actual community. It's a repeat. Okay. They teach moral values. They are rooted in everyday life. They enrich speech, and they also preserve actually identity. Yeah. Point it out. Gomez continues, the court would likely interpret this as more than a statement about dogs. It challenges the stereotypes and teaches that ability is not determined by gender. Anyone who has courage, skill, etc. Determination can succeed. The proverb reminds listeners to judge people by their actions rather than by assumptions. In his work on African oral literature, Okot Pobita consistently argued that proverbs should be understood within the cultural context that preceded them. This one is the last one. Okay. Last one. Okot Pobita also rejected the idea that African oral traditions were primitive, insisting instead that they embody sophisticated systems of knowledge and philosophy. Well, that's true. That's true. And Yeah, if one power caught but better and unfortunately and Kiriamaki Uganda, which here don't point in Nairobi. yeah, Nairobi don't which here Ife, Nigeria. Nigeria, yeah. Ponyo Kono. Yeah. Kino Ponyo Houston, Texas. Yeah. And Uber Katirni Locomobil, but Tana Dani one African Miro. What show you book what? Yeah. Yeah, it was really generations ahead of him. Yeah, but universities are rewriting their syllabus. Yeah. They were pulling our knowledge, Yeah. He fought battles with Professor Ivan Pritchard on that very subject, African history or culture, there's nothing in it, But then bene African history has been twisted. Yeah. For instance, civilization, ancient Egypt, in the Nile Valley, been deliberately distorted to deny Black Africans the role. But anyway, subject along part. Yeah. Okay. Again, mawagyan na waktu. Kami ko tiyak lang mayro lang be. Yeah. Okay. Final comments. Rod, any comments from you? Yes. Atika winyu. Come in. The only comment ma anati kera yene. Kirika betini mege nyo letiana nyera. Gidiga tiyo maduong maroma kicho. Mere wa med it kikero. Where security gyo bet mabe ki safety mamegi. Pian kenen for providing enough security and safety itgi. Chi wero kero duchu kiriako duchu magen giti kere. Chero to the dogs. Chero to the dogs. And yet no watwer no gen. Ana neno arrest my Uganda kany kainen tutwale on opposition mano monyo police chero kamako ne
ki mako mon la bon woro mo ki ken madong notu ki duok ko rom pangateno ni piny which is a bad thing. Atamo ni bene mero litieno kadon ki taking gen through totally one actually watiki gap gin makilwoni sex education pe wa miyo ki litieno atika neno dugu very challenging in upbringing paletino ane noni kaka mukene gen giponyo litieno don mano gi ng'eyo komgi ano gi ng'eyo kit milwek no gi bed no maber ero botwa makanye turo litiena tura pole dong turo gino dong godonyi adolescent madong chamo kene no ponyo litieno no piyot meno gina chiel matamo ni mero wa picking up weri okony gin mario matamo ni mir bene wa picking up we okonya ye woro kiduok chien wore kumege pien kayini no gang mujing en make wajo ni gang mada makai donye wa component no tino malaj majuli mabe behind gineno no dako no tie and dako eno dako muchwi mano mako gang ni rit magange no tino mabe eto pol kare wan totwale cho po mero miyo woro kimon kono wa ola ya kono dong tika dugu gin ma wa mero yeni do dug kit wow woro ma po miyo kimon wego chamo kene kare duchu ginoni kire kagi bi beri ga choke be gi beri ngom pien no kom no pino meggi just that demonstration alone of dago beri ngom ga chotika loki chwalo signal marach wogo atamoni kainen one wing wa roma kaki nyoro woro ti wa creating a space mano kirika ngat matika karo neno ni dane weng roma chino kuono bero mabe but charlok mo ma tere tut dari chung pi jemi maduong tutwal ma tinyo mege ki bu magien no giti yene kelo gi witera ma wero gen gi ko gi kero matek ana poyo tutwal Ana poi vada. Poi. Kama ini wega anda tamani. Cho miro kon ko mon kameno. Wa kakenyo. Ni miro ki mini gi woro. Kagwok nyo gi miro ne cho ke chinge kuno ni miro cho ke chinge. Yan no me gudo neno matut ni gina kumeno meche. Yeah. Ana poi ritual anda miro doko dong bot Lady Grace on wek. Well loro program open. Yep. But poi down well to try pan this way poi down when ki comments pa mawano where char look in it tin wa look yema be ma da cha poi down when wa bit wa tu ngunda sa peta bine jo kamalo poi